Men akıldımın деген konkurs. Demek 1'den 12'ye çeyinki sandın içinden 3'lük sandardı atayбыз. 3, 6, 9, 12. Emi 1'den 12'ye çeyin sanayбыз, men сіздерге mikrofon берем кезеги менен. Ошол 3'lük sandардын ордуна men akıldымын деген сөздү колдонобуз. Мисалы 1, 2 men akıldымын, 4, 5 men akıldымын, 7, 8 men akıldымын, 10, 11 men akıldымын. Түшүнүктүүбү? 3'lük sandардын ордуна men akıldымын деген сөздү колдонобуз. Oyun түшүнүктүү болгон болсо, баштадык бул конкурстагы баш байге Мыктыбек агабыздын атынан $1000. Даярсыздарбы? Кетти. 1, 2, 3. 3'lük sandардын ордуна мен акыл. Yok, başına ayettim et kötü düşünmüyor. 3'lük sandardын ордуна мен акылдымын деген сөздү колдонобуз. Жок, 3, 9, 3, 6, 9, 12'nin ордуна. Түшүнүктүүбү? Даярсыздарбы? Кетти. 1. 2. Men akıldım. 1. Ден соолугуңуз чыры? Рахмат. Орун алып бериңиз, орун алып бериңиз. Бир кол чаап коюңуздар. Рахмат. Жакын турабыз. Ар бир жаңылган катышуучу чектетилет. Даярсыздарбы? Кетти. 5. Жок, бирден баштайбыз кайра. Ар бир катышуучу чыккандан кийин кайра башынан бирден, 1, 2. Men akıldım. 3. Рахмат. Барыңыз. 4 дешиңиz керек болчу. Кетти, башынан. 1, 2, Men akıldım. 4, 5, 6. Рахмат. Отуруңуз агай. Мынандайраак турабыз. Жакын гана. Жакшылап, мынакей. Чалаң акылдууларды алып калып атабыз, көрүп атасыздар, а? Эң акылдуу ким экенин аягында байкайбыз. Кетти. 1, 2, men akıldım. 4, 5, men akıldım. 7. 8, Men akıldım. 9. Бул 9'дун ордуна мен акылдымын деди, сиз 10 дешиңиz керек болчу. Жакын турабыз. 5 акылдуу, 6 акылдуу калды. Кана кетти. Кайра башынан. 1, 2, men akıldım. 4. 5, Men akıldım. 8, Рахмат, орун алабыз. 8 деп коет кыйраткансыз. Öyle. 5 akılдуу kaldı. Кетти. 1. 2, Men akıldım. 4, 5. men akıldım. 7. Men akıldım. Akıldı olmay kal sen. 4 akıldı kaldı. Кетти. 1. 2, Men akıldım. 4, 5. men akıldım. 7. 8, Men akıldım. 10, 11. 12, men akıldım. Eseppi. Kayra başından. 1. 2, Men akıldım. 4, 5. men akıldım. 7. 8, Men akıldım. 10, 11. 12, Azamatsızlar. Bul konkursta 3 orunga belek var. Hazır 3. orunda anıktayız. 3. orunga Mirgülece gana bir belek dayırdap durunuzlar. 3. orunga 3 akıldı kaldı. Ketти. 1, 2. men akıldım. 4. 5. Men akıldım. 7. 8. Men akıldım. 10. 11, Men akıldım. 1. Какой bir 13 deş gerekti. Какой bir 13 toç gerek da deydi. Özü 12'ye çeyin ele olup atmayı. Esef turala esef. Какой bir deydi. Bazar yok. Kayra başından gitti. 1, 2. Men akıldım. 4. 5. Men akıldım. 7, 8. Men akıldım. 10. 11, Men akıldım. 1. 2. men akıldım. 4, Sen dur bu akıldı je 4 bu. Çö men akıldımın degenden keyin kayra mikrofon sundum da. Ulantıp ketip atat, Bol 5. Men akıldım. 7. 8,
Мен ақылдымын. 10. 11. Мен ақылдымын. 13. Ver belek üçüncü orumdu ver. Üçüncü orum ben Bırat'ka bir kol çağıp koyalım gelingizler. Jarat eken bazar жоқ. Aldırak turabыз екі ақылды қалды. Екі ақылды қалды. Daярсыздар бы? Қана кетті, 1. 2. Ақылдымын. 4. 5. Ақылдымын. 7. 8. Мен ақылдым. 10. 11. Мен ақылдым. 1. 2. Мен ақылдымын. 4. 5. Мен ақылдымын. 7. 8. 9. Азаматсыз ежемізге берек. Жақшы беректен бірді беріңіз. Bir kol çağıp koymaylı mı? Rahmat. Atыңыз кім әлі? Ajibek. Аяш аталарынан Мадинаның достордон, а? Азамат Қанседағы жаш башта. Ме свежий анча-мынча эже ағаларыбыздай көп баяғы загрузка бол элек да. Азаматсыз демек мен мына ушул Мыктыбек агабыздын $1000 акчасын Мыктыбек ага палчандар тилекке каршы жеңилип калды. Айып этпейсем, а куралчандар. Ошентсе дагы мына ушул жаштардын атынан, Жыргалбектин Аяш ата ишенелеринин атынан ушул жигит $1000 акчанын жеңүүчүсү болду. Мыктыбек агабызга бир кол чаап коелу. Мына бул белегиңиз. Азаматсыз рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Ушул ойын саламатсыздар бардыңыздар. Ырас балчандарга арналган болсо, мен эжеге өзүм берип коюн, э? Bir kol çağıp koymaylı. Oo, ece özün joğotup koyun de otat, he? Suyunup. Ova, mına. Бұл Аяш уулум болот. Баламдын достору Аяш уулум. Ошо малатчы, ушундай кылып эме кылганыңа. Сага мен приз берейин эке. Рахмат. Мадинанын Аяш атасы. Базар жоқ жигит бекен. Базар жоқ кол чаап коелучу келиңиздер. Азамат. Конкурстун демөөрчүсү Мыктыбек агабызга дагы бир кол чаап коелу. Рахмат ага. Палчандарга дагы кол чаап коелу. Эже, чотор чыгара айтып коюн. Унчукпай кетип калбаң.